Kaogelo ya morena wa rena Jesu Kriste le lerato la Modimo le kopano le moya o mokgethwa a di be le lena ka moka. A re ithuteng ka lentswe la Modimo le lengwadilweng pukung ya dikhosi tsa bobedi temane ya bosomamabedi. Kgaolo ya ntlha go fihla ka ya bone. Yona e bala ka tsela ke e. E rile mo metlheng eo Hesekia a lwala ga go swa. Esaya moporofeta morwa a Mose a tla kwa go ena a moraya a re, Jehova o bua jaana a re, baakanya ntlo ya gago gonne o tla swa ga o kitla o tshela. Foo a ithetolola sefatlhego kwa lumoteng a rapela Jehova a re, Jehova ke a go rapela a go gapologelwe jaaka ke sepetse fa pele ga gago ka boammaruri le ka pelo e itekanetseng. Ke dirile se se molemo mo ponong ya gago. Hesekiele a lela mo go botlhoko. Ga diragala ya re Azaya a ise a fitlheng kwa bogareng jwa motse lefoko la ga Jehova la tla kwa go ena la re, bua o re Hesekia kgosana ya batho ba me o re, Jehova Modimo wa ga Dafita rrago o bua jaana a re, ke utlwile merapelo ya gago, ke bone dikeledi tsa gago, ke bone ke tla go fodisa. O tla re ka tsatsi la boraro o ikwa ntlong ya ga Jehova, ke tla oketsa matsatsi a gago ka dinyaga di le 15. Ke tla golola motse ono wa mo seatleng sa kgosi ya Asiria, ke tla tlhabanela motse ono ka ntlha ya me le ka ntlha ya motlhanka wa ka Dafita. Amen. Bana ba itse moreneng, mo re bona monna segatlhamela masisi yo a kileng a direla Modimo ka botswa pelo. Ge lentswe la Modimo le fitlha go go yena le re a baakanye ntlo ya gagwe because this is the last moment o tla swa. Ge a lebelle yo a tlang ka molaetsa, o lebella ko molaetsa o tswang ko teng, o repologela le boteng, o rapela thapelo ya gore Modimo a gopole tsentle tse kileng a di dira. O ka se ke wa nna le that energy, o ka se ke wa nna le that matlametlo a go ka lebella mongware gopola se kileng ka go direla sona ge e le gore selo seo ke selo se sa siamang. Go ra gore Ezekiel o ne a rata go gopotsa Modimo gore o kile wa dira tsholofetso mo mothong ya gore go hlonolofetse bao pelo ya bona e itshekileng gonne ba tla rua lefatshe. Ya re Modimo a bona pelo ya ga Ezekiel a gopola seo a kileng a tshepisa motho ka sona gore ge pelo ya gago e itshekile o tla rua lefatshe. Modimo a bona go tshwanela gore ka yona tsela a kile a romela molaetsa ko Ezekiel ka ona, molaetsa wa bobedi o ye ka ona tsela eo Josiah a boele ko go Ezekiel a mmotse gore Modimo o buile dithapelo tsa gae. Bana ba itse moreneng, thuto e re ruta gore ke nako o ka lebella ka mo morago ga ka ga gona selo ke beile watch e kgolo gore o kgona go bona nako. This is the time ya gore re se ke ra bolela ka bogolo ba coronavirus. This is the time ya gore re se ke ra bolela ka di-challenges tse re kopana le tsone. This is the time ya gore re tlogele go llela Modimo ka mathata a re nang le ona, re llele mathata mo re bontshe Modimo gore o mogolo go gaisa tsotlhe. Halleluja. Nako e Dafita a ne a tlhasegane le Goliata, o ne a bolelela Goliata gore o tla mo nna ka lerumo le tšha, nna ke tla mo wena ka Modimo wa phelang. Meaning that Modimo o re mo rapelang ke Modimo ya mogolo. Ezekiel o re gopola, remember, lentswe le gopola go ra gore le na le boleng bo bogolo mo sefatlhegong sa Modimo. Modimo in the Bible o re file more than 30,000 promises. E nngwe ya tsona ke ya gore go hlonolofetse bao e leng ba dira kagiso gonne ba tla biliwa bana ba Modimo. Halleluja. Yaanong mo Hesekiel o re ruta gore nnete go ya fitlha nako ya gore ge o fitlha mo boemong bo le gore wena o ka se dire selo ka bona, you need to go back to drawing board. O gopotse Modimo o kile wa ira the promise to me, now is the time ke fitlhile mo ke tshwantseng ke dirise seo kile wa ntsholofetsa sona ke sa le motla. Re na le itebala, re nagana gore we've got everything in our power. This is the time for us to look at the wall and say to God, remember the good that I've done for you. I understand we are stressed. I understand we are crying. I understand kuna le mathata a re potapotile, but those challenges are not greater than God. O re morapela, greater is he that is in me than the one that is in the world. Modimo wa rona o mogolo o matla go gaisa le the coronavirus, o matla go gaisa le the COVID-19, o matla go gaisa le e mongwe le e mongwe a ka lekang go ema kgatlhanong le rena.
Ezekiel had two problems. Zacharias o na le problem, o bile le problems tse two bophelong ba hae. Ya ntlha o na le mokhutswane, ya bobedi o na le matshititshiti mo pele hae. But he never said those are the problems. Une aya a pagama setlhare because on the day o na nya go bona morena Jesu. He didn't know that in the diary of God it was said the meeting was already approved. Hallelujah. Yano bana ba itshumureneng a re se feleng pelo. This is the time. Eke nako ya go bolela the coronavirus. You are not mightier than our the God that we pray. Motlana mo yena re gakolla modimo fela re gopola. You promised us gore o ka se wa tlisa sengwe sepe gape se se tlanyeletsang lefatshe. So modimo ke modimo ya lokile, ke modimo ya mo ditshebetso tsa hae. Bana ba itshumureneng a re retologele le boteng, re bolele le modimo wa rena a gopole gore tsentle se ke le ra mo direla tsona. I promise you, Corona is nothing before God.